O video pregnancy ni jorao bumani bohok bisingo serai develop umarong no tiwi explanation khalai lainai 1 month ni simi 9 month ni jorao serai bu month rogo besik develop aborok jotono kaham ke shai man lainai sing jotono salchale family ma khanai hayade aboni bagai jela angthung borei angthung sing jotono aborokno kaham ke no shai mannani nangu aboni bagai norok gedalai tongdi ane o video bai paithak zora first lagnok no sair one je pregnancy ro bahai ke abongka jepros telani spam berini obam bai fertilize khlai manu aponi simisi pregnancy ro start and go slani spam ro only 48 hours si active ngai tongoi manu aboni bagai 48 hours ni bisingo slani spam fertilize khlai man ya hinke slani spam ro thyi thangpai bayo slani spam bai berini obam fertilize mani a process no hinjago fertilization hinai tabok hinke himdi bai bro bumani bohok bisingo serai growth uma rokno bu saiman laisinai first month ni pregnancy rokno baksa bari roknke shawaisi mania bo pregnant de angka na angya aborokno amar ni laswo jeprobo ni menstrual cycle abake period rok batha gei payo aprosi bo sakno doubt angja guje pregnant rok de ngai pai kharok hinai apro hinke bo pregnancy test rok khlaijagai shai mano jodi nang pregnant hinke no congratulations first month ni last bosi bo first boni pregnancy no saiman mani bagai aponi jorao hinke serai already no 1 cm rok ngai paika te aproni jorao serai ni organs rok bo growth nani start ango serai ni yak rok yakung rok aste ke growth ngai tongo second month wo hinke serai 2 cm jora rok logoi payo serai ni mokol rok backrank rok te serai ni reproductive system rok bo aste ke develop ngai tongo second month ni jorao serai ni heartbeat rok bo nani start ngai payo but sing a heartbeat ni sound no only ultrasound ni help by kesi khanawi mannai third month 3 mas ni last digi wo hinke serai ni mukhang borok ni mukhang no koshol ngai payo apro ni jorao a serai 7 to 8 cm jora logoi bo payo teya serai bumani bohok bisingo lilakna ni bo start khlai rewo but apro serai belaino sikon ko aboni bagai boni lilakmani rogbo belaino slow abake aste aboni bagai apro ni jorao serai ni lilakma rogno buma angnai feel khlai mangala 4 month 4 mas bo hinge serai bumani bohok bisingo kaham keno dud rogoi mano te serai ni dud rog marogno buma feel khlai bo mano but abo depend khlai nai bumani feel khaiman mani uporo apro ni jorao serai setina ni rogbo start khlai rewo te a serai amniotic fluid no bo boni shago absorb khlaiwi nai mano a amniotic fluid ni trono a serai bumani sakni nutrients rogno boni shago nahoro te bono use khlaiwi setini thro a amniotic fluid no sarogoi roi ropiwo amai process tongmani bagai no apro ni jorao serai no guriwi amniotic fluid ni level snam jagai payo te apro ni jorao serai ni lokmani hinke 13 cm jora ro ngai payo 5 mas o hinke serai 20 cm jora logoi payo te serai boni yak sirok no bo kusupnani start khlai rewo 5 mas ni jorao serai thunani te basana ni pattern rokbo khlaiwi nai payo o jorao serai bohok bisingo movement khlai marokno buma kisa misa feel bo khlai mano 6 month serai ni size 6 month ni jorao hinke almost 30 cm jora rok ngai payo serai bumani bohok bisingo strong bo ngai tongo te boni activity rokbo belaino gobang ngai tongo apro ni jorao serai ni kick ro marokno buma kaham keno feel khlai mano tangai hinke apro ni jorao serai motamoti strong ngai paijak aponi bagai 6 month ni jorao sano serai ni kick rokno feel ma khlai hinke buma doctor bai naijaknani nango tangai hinke 6 month ni jorao serai belaino strong angjak apro ni jorao kick rok feel ma khlainani nango 6 month ni last digewo serai ni bokhnai rokbo asainani start ango boni loge serai ni brain te lungs rokbo belaino speed ke growth ngai tongo 7 month 7 mas ho hinke serai almost 35 cm logoi payo serai motamoti kaham ke no growth angjak te strong bo ngai payo o jorao serai jepro yakung rok phologo apro buma hinjaknai bog rok phano sajagai mano but aborokno ase kirinani nangya
Tangi hinge serai boni comfort feeling kangke thikengai lilak marok bathagai 5 haikini ni bohok samarokbo hamai 5 ojorao serai bumani khorangno khanawi mano aboni bagai buma serai bai kanekbu engai mano a serai nini kogrokno khanawi response rokbu khlaiwano 7 mas ni last digiwo serai mokol phioknani tei kholopnani rokbo start khlairiwo 8 month wo hinge serai belaino dakti ke grotongo apro serai 45 cm joraro logoi payo serai ni joto organs rokno motamoti grotongai payo but brain hinge tabogu completely ke grotong yakho aboni bagai 8 month rogo bake 8 mas rogo serai no deliver khaimani saya 8 mas ni jorao serai ni bokro tola digi engai bumani uklok digi ke thik omo haikeng khangke belaino chances tonguje normal delivery engnani bagai 9 month 9 mas wo hinge serai ni lokmani 45 to 50 cm jora engai payo hilik mani hinge 2.5 to 4 kg engo aboni bagai no 8 mas tei 9 mas ni jora wo hinge bohok bisingo serai tongnani jaga belaino kisangai thango hai ni bagai no serai 9 mas rogo hinge lilagya tei kik rog ruya engai payo tei japro serai complete ke grutungo apro hinge serai nokhornani bagai saka digiwo yakung rok fologo 9 mas ni jorao jodi bumani bohok saka digiwo sakanke dakti no hospital telangdi tangai hinge serai asainani bagai si apro hinge amohai engo hambai bebrokno ane o video no paithak joranai tomani bagai angka khlayu norok ane o video ni tro bumani bohok bisingo serai grut ungmarokno tiwi knowledge man kanai nei tei norok salbromno omai kokborok scientific tei educational amazing fact nainani mujukange ane o channel no subscribe khlai ready video no like khaidi tei ane o video no joto tiprashanero share khlai ready norok no belai kino hambai